whaatalofantu telefola Radio Samoa le nei fo ia solua, usi mai whaafonga o tala o tai au. Ua maua wa iei nisi o tangata kiwi wo whaitui, e ta ua ingoa o isi tangata. O le ua reportia nga i leo leo il matanga luenga le soifua maloloina, nisi wo i no fuanga lo whaietui, ma ta ua iei ingoa o isi tangata ina ia mawai i whaamaumaunga, ua umo lato tui o le COVID. I reporti al TV tasi, o se whainga ua whaia ina ia awai ne i maumau ngā luenga a i lato e le o fia whaia tui, a to ai maleanga vaai le tusi folau ua ta ua o le vaccination passport lea ua tau ta. O no whanga nei a whai ai tui o lo o tele ina whaalangolango i le wha maoni o tangata o lo oanga i atu mō tui. Ma ona e le o tā pāni pe pa wha maonia e pe o se tasi leo mafua anga wa sawai. Tā wai e Joe Kipps o le National Director COVID-19 Vaccine e le lea ngā yoinga. Ma e le o iai fo i se mawhauwhau e a vea le tui ma pāpu puni tangata e pei o le mafua anga lea. O le tā pāo ni pepa wha maonia ai mai se lava i anga wa ai tangata umai o lava ia i lato e le inofo mau. O le sawa tala i nei whainga wha ala tua wa mawai le mai a wha iloa e Palemia Jacinta Ardern i la safarai le tāluai o le traffic light system fo. Lea o lo wha moe umai le tui ai mai se o le tele o ngā luenga le malo wha apea kamupa ni tu maoti ua wha malo sia le tatau o na whaia tui a le ai ua le ai sau ngā luenga. E le oa o ngā umai au kilani lea e toe fo i le so. O le so o toe fo i whanau i vasenga se fulu tasi le se fulu tolu i a onga talu mai le masino au kuso. O le aso lulu o le vai aso talu aina sa wele wha asilsilanga le minstau a onga Chris Hipkins e toe fo i vasenga nei i a onga i le so. Ona o tā penanga mosu enga whaai o le nei tausanga a toa ma assessments. Beitai, o Takapuna Grammar School, Sancta Maria College i Flatbush, ma Kaipara College, leana reportia e le fo i potua o ngai le vaiaso nei, ai wha wau mai pia i le fale, se ia vanga nai nisi o workshops wha apitoa. Reportia le News Talk ZB o le tūlanga fo i leo lo i le kolisi e St. Kentucken. Ai moisi ha o ngā maurulunga o le ato e fo i vasenga i le so, e mau lava i lato o lo fia, mau fo i e o lo popole ona o le pipisi o le delta o lo iai au kilani. Mai le soifua maloloina o lo maua lalo le tūlanga ono la matia o whanau i totonu a onga pe a fua lei le mawalunga o tangata wa umatui. O le toe tatala a onga mo ia vasenga i le so e tatau o na muli ta ia whaatonunga mai le soifua maloloina. E le o iei se fuafuanga e toe whaau popo nisi tangata ngā lulu e fōu o le Immigration New Zealand e fesoa soani i visa no fo mau fōu na whaeloa mai. O le masina tāluaina whafonga mai ai ele minstai a Chris Whaafoi, e se lau onos furu lima a fe tangata e ono anga waa, mo one-off residence visa. O nei tālo sanga e tatala le masino te sema, a e toe tāpunia le masino i ulai o le tausanga fōu. I le vaai le malo e tūsama le se lau se fulu wafe, tangata o lo i totono ni usila o le awha atalo sanga mo i avanoa. A o whailoi lai le immigration o le a avela na wha mua i nei tālo sanga, wha apea ma le telo tālo sanga o lo vaai o le awha uluatu. E lo i aise fuafuanga i wha o popo le au whai ngā luenga pau o lea, o le ato e koleni le au whai ngā luenga o lo i ai nei, la tau tenga luea ina. Ua mai asuia le tūla fono e alo i ai e ni usila isi tui o le COVID e se mai le Pfizer. O le vai aso tālu waina sa wai tāla o le tāla noanga le kamupani wa lele le e ni usila ma le malo. E sa ili se fofo ona ua a fia nisi o ana pailate na whaia tui atunu i fafo. E wha o ngai le vai la au le Jansen, pei ta i ele o mawhai ona whaafai ngā luenga i ni usila ona ele o taliaina i inei le Jansen. O le Jansen e ui o leo talia le MedSafe, peita ai, i lalo le sila le malo e le o aloa ia o se vai la au mō tangata ngā lulue i tua oi. I reporti al TV tasi, e ui ele o tele se tala mai le soifua malo loina wha apele kamupani wa alele, peita i o lea ua mai ato e wha o popo le pui fōu, i lalo o lea tū la fono, ma ua aloa i ai nei vai la au le AstraZeneca, Moderna, ma le Janssen. O se swinga wa toe mawhai ei neo na toe whelelei pai late nei le eni usila, sa le mawhai o na ngā lulue o na o le ese o le vai la au na whai ei o lātou tui o le COVID. Tala mulimuli o le tae au, a o malo lo le to a tele i le aso malo lo ana nafi. E le inofo nofo e le community au kilani sau tele tū leinga o le whai o tui o le COVID. Silia ma le iwa se lau tangata na mawhai o na whai tui wha o ngā i le pasi le shot gas, ma vans na ngā i atu i tua i nofo ngā iei manarewa, Papakura ma mangele. I Flatbush i le community immunity, silia ma le to a se lau na whai ai tui, ma e tusa ma le ono se fulu paseno i latou, o tangata no ane whai tui mua mua. Whaasolo mai o Tara,
O le ana whai ai le Mighty Monday a le South Seas Healthcare, ma o le ana mawai fo i ma whaamanuianga tau mea ai whapea vouchers e utuai le taawale. A whane le lima i le afiafia nafi, silia ma le fitu se lau tolu se fulu i lātou na mawhai ona whai atui o Tara. O pol kalame nei ana nafi na mawai fo i ma le awa noe whaafiafia i nisi o alo Samoa i ano fuanga. Tala namo le nei tai au, manuia le nei aso.